Tekereza umugabane wigeze kunyura mu bihe bikomeye, igihe amahanga menshi yawurebaga nk'ahantu h'intambara, ubukene, inzara ndetse n'amakimbirane. Muri make wari umugabane w'umwijima. Ariko se koko umuntu ahorana amateka mu buzima bwose? Hari igihe umuntu yikubita hasi ariko akabyuka. Hari igihe igihugu kinyura mu bikomeye ariko nyuma kikiyubaka. Hari n'igihe umugabane wose unyura mu mateka atoroshye ariko nyuma ukereka isi ko utapfuye, ahubwo ari kwitegura kuzuka ufite imbaraga. Uwo mugabane nta wundi ni Afurika. Nyuma y'ibihe bikomeye Afurika yanyuzemo, uyu mugabane watangiye kubura umutwe. Imijyi imwe n'imwe irazamuka, imihanda irubakwa, amahoteli sinakubwira, ibibuga by'indege biravugururwa ndetse n'inyubako zidasanzwe zitangira kugaragara mu mijyi itandukanye ya Afurika. Uyu munsi rero tugiye kureba inyubako 5 zitangaje muri Afurika. Si inyubako zubakishijwe amatafari gusa, ahubwo ni ibimenyetso by'uko Afurika iri kwiyubaka. Kandi kuri uru rutonde turaza kujya no ku nyubako yacu hano mu Rwanda i Kigali Convention Center. Inyubako yatumye Kigali igira isura idasanzwe ku rwego mpuzamahanga. Ndagira ngo wicare neza kuko urusura urutonde rw'amabuye n'ibirahuri n'amazi adasanzwe gusa, ahubwo ni inkuru y'ishema rya Afurika. Mbahaye ikaze. Tugiye kwera ku mwanya wa 5 tumanuka. Ku mwanya wa 5 turasanga inyubako yitwa De Leonardo, iri mu gihugu cya South Africa, muri Afurika y'Epfo. Tujya dukomereza Johannesburg muri South Africa, mu gace ka Sandaton. Aha niho dusanga inyubako yitwa De Leonardo. Inyubako ni imwe mu ndende muri Afurika, ifite amagorofa menshi, ikaba yarabaye ikimenyetso gikomeye cy'ubukungu bwa Johannesburg. Iyo urebye iyi nyubako uhita wumva ubutumwa bumwe ko Afurika itasizwe inyuma n'amateka, ahubwo nayo irimo irabikora. De Leonardo irimo hoteli, aparitoma, ofisi, resitora ndetse n'ahandi h'ubucuruzi. Ni nk'umujyi muto wubatse uhagaze mu kirere. Uko iri hejuru inako igaragaza imbaraga za Sandaton, agace gafatwa nk'umutima w'ubukungu bwa South Africa. Aha ni ahantu amafaranga akorera, banki z'imitamenwa zikorera, companies zizwi muri Afurika y'Epfo zose zikomeye niho zikorera, ndetse n'abantu bafite inzozi nini niho bibera. Ariko ikintu cy'ingenzi kuri De Leonardo si uko ari ndende gusa, ahubwo ni uko yerekanye ko Afurika ifite ubushobozi bwo kubaka inyubako zijyanye n'igihe, zishobora guhangana n'izindi zo mu mijyi ikomeye ku isi. Niba Dubai ifite skyline yayo, niba New York ifite towers zayo, Afurika nayo ifite ijambo. Tudatinze, ku mwanya wa 4 turasanga inyubako yitwa Muhammad wa 5 Tower, iri mu gihugu cya Maroc. Nyuma yo kuva Johannesburg, reka tuzamuke tujya muri Maroc, hafi y'umurwa mukuru Rabat, mu mujyi wa Saleh. Aha niho haboneka inyubako ya Muhammad wa 5 Tower. Iyi ni tower y'ubwiza, ikuzo ndetse n'ubuhanga bw'ubwubatsi. Ifite metero 150 z'uburebure, ikagira amagorofa 55. Nimwe mu nyubako zirebana n'ejo hazaza ha Afurika. Iyi tower ntabwo yubatswe ngo ibe ndende gusa, irimo hotel, offices, apartment ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Iyo uyirebye ubona inyubako ishaka guhuza ibintu bibiri, ubwubatsi bwa modern ndetse n'umuco wa Maroc. Kuko inyubako nziza si yo guteranya ibyuma n'ibirahure gusa, ahubwo inyubako nziza niyo ifite ikintu ivuze. Muhammad wa 5 Tower iragira iti Maroc irubaka, ariko yubaka ifite dignity yayo. Kandi icyo nicyo kintu gikomeye ku mugabane wacu wa Afurika. Uko iterambere ryaba rimeze kose, ntirigomba gusiga umuco wacu. Iterambere ryiza niriza rigafata umuco rikawushyira mu isura nshya. Kadukomeze ku mwanya wa 3 turajya muri Algeria, ku nyanja ya Mediterane. Aha niho hari Great Mosque of Algiers cyangwa se Jamal al-Jazir. Iyi si mosque isanzwe, ahubwo ni inyubako nini cyane, ifite minaret ndende igera kuri metero 135. Iyi minaret ifatwa nk'imwe mu ndende ku isi. Iyi nyubako ishobora kwakira abantu bagera ku 120. Tekereza nawe abantu 120 bari ahantu hamwe. Ibyo si inama, si konseri, ahubwo ni umujyi w'abantu. Great Mosque of Algiers ihuza idini, umuco, ubuhanzi, engineering ndetse n'amateka. Irimo prayer hall nini, library, ahantu hasomerwa ibitabo, museum ndetse n'ahantu hatandukanye hagenewe ibikorwa by'ubumenyi ndetse n'umuco. Iyo uyirebye wumva ko ari message ikomeye iri gutanga. Iyi mosque ni urugero rw'uko inyubako ishobora kurenga kuba ahantu abantu binjira bagasohoka, ishobora kuba ikimenyetso cy'igihugu, ikimenyetso cy'umuco, n'ikimenyetso cy'ubushobozi. Reka dukomereze ku nyubako ya 2. Ubwo twahereye kuri 5 tumanuka. Ku mwanya wa 2 turasanga Kigali Convention Center. Aha mwese murahazi, ni mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tugarutse hano iwacu Rwanda i Kigali. Hari inyubako iyo uyibonye nijoro yibaza uti ese iyi ni inyubako cyangwa ni itara rinini ryamanutse rikitura hagati mu mujyi wa Kigali. Iyi nyubako ni Kigali Convention Center, iri mu mutima wa Kigali, hafi ya Kimihurura. Ikaba imwe mu nyubako zamenyekanishije u Rwanda nk'igihugu gifite gahunda, isuku, umutekano ndetse n'ubushobozi bwo kwakira inama zikomeye. Kigali Convention Center si ndende kurusha izindi muri Afurika, ariko ubwiza bwayo
uko yubatswe n'ikisobanura ku Rwanda bituma ijya ku rutonde rw'inyubako zifite agaciro gakomeye. Igice cyayo kizwi cyane ni cya kindi kimeze nk'igicumbi cyangwa se inzu za kera z'abami b'u Rwanda. Iyi ni design ivana imbaraga mu muco nyarwanda. Iyi si inyubako yubatse gusanga abantu bayikoreremo inama, ahubwo ni inyubako igira iti dushobora kuba modern ariko tutibagiwe aho twavuye. Kigali Convention Center yakira inama mpuzamahanga, ikakira imurikagurisha, ibitaramo, summit ndetse n'ibindi bikorwa bikomeye. Ifite ahantu hatandukanye h'inama, ikaba ishobora kwakira abantu benshi icyarimwe. Igitangaje cy'iyi nyubako nuko iyo bigeze mu ijoro amatara yayo atangira guhinduka, ikamera nk'inyenyeri iri hagati mu mujyi. Wayinyuraho mu ijoro akayifotora burya ntawamurenganya. Hari n'abayifotora batanazi ibiberamo imbere, ahubwo babonye ubwiza bwayo gusa. Kigali Convention Center ni ikimenyetso cy'uko u Rwanda rushaka kwereka isi ko ari igihugu gito ariko gishobora kugira icyerekezo kinini. Ku mwanya wa mbere turajya muri Egypt, umurwa mushya uri kubaka uzwi nka New Administrative Capital. Aha niho dusanga inyubako yitwa Iconic Tower. Izina ubwaryo ririvugira, Iconic Tower ni ukuvuga ngo inyubako igomba kuba ikimenyetso. Iyi niyo nyubako ndende muri Afurika, ifite metero zigera kuri 393.8, ikaba ifite amagorofa 77. Igice cy'umushinga munini wa Egypt mu kubaka umurwa mushya, umujyi uteganyijwe kuba murimo government offices, business districts, hotels ndetse n'ibikorwa remezo bigezweho. Iyo wumvishe inyubako igera hafi kuri metero 400 uhita wumva ko atari ikintu cyakozwe mu buryo busanzwe, kuko bisaba engineers, planners mbere yuko yubakwa, architects bayishushanya mu buryo bwose bushoboka ndetse n'amafaranga menshi, ikoranabuhanga ndetse n'icyerekezo kirekire. Iyi tawa ntabwo ivuga amateka ya Egypt ya kera gusa ya piramide ndetse n'abafarawo, ahubwo ivuga Egypt nshya ishaka kwereka isi ko amateka atari ayo kwibuka gusa, ahubwo amateka ashobora kuba urufatiro rwo kubaka ejo hazaza. Kuko piramide zerekanye Egypt ya kera, Iconic Tower irimo irerekana Egypt nshya y'iki gihe. Inaha dusoreje, izi nyubako uko ari 5 zitwereka ikintu gikomeye. Zitwereka ko Afurika atari umugabane w'inkuru mbi gusa, ahubwo Afurika ni umugabane w'ahantu, ni umugabane w'abantu batekereza, bashaka kubaka ibintu bikomeye, barimo kandi bafite icyerekezo. Icyo izi nyubako zose zitubwira ni kimwe: Afurika niyavuye mu mwijima ngo igume hasi, ahubwo Afurika irimo irazamuka. Kanda subscribe, ukande like na share kugira ngo dukomeze kubana muri ibyegeranyo.